tumaini lipo kwa Bwana. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Wala hatujui siku wala saa ya kufa kwetu. Sasa tutengeneze uhusiano wetu na Mungu, ili ulalapo uwe na uhakika kwa kufufuliwa siku ya mwisho. Sote mavumbini twarudi, wala hatujui siku wala saa ya kufa kwetu. Sasa tutengeneze uhusiano wetu na Mungu, ili ulalapo uwe na uhakika kwa kufufuliwa siku ya mwisho. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimngoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi
kwenda mbinguni. Usilie sana, nina neno la tumaini kwako. Kifo ni usingizi, kulala tu tukimungoja Yesu. Karibuni Yesu arejea, walolala wafufuliwe. Tukutane na wapendwa wetu, tufurahi kwenda mbinguni. Biyamani Ebeneza, nilikuwa nawaomba hivi tafadhali. Abai karaste yake panda tunyama tutegera matera na mono ama sisi twaja yo minto Moses. Irangora moina agune familia we karanso yoka. Kimoranje tutegerane na itura akore bwangu togenda bwangu. Omugenara okwana chas elieta lyoka ne giacha gaiga atoiro ngori yaye amya ko chas. Bana ba Nyasaye abakena abanene n'abakwanira mbuya mole. Bwana Yesu asifiwe. Biyamona soko ngalibaga. Marieta nenkuru kwa Dr. Nancy Nyaboke Onsongo. Nkobolie kerogo kia Women Rep Nyamira County. Ekerogeke na kebole 2017 mbuyamono mwansirete lakini ncheisana. Igona ende na chire kubainyolia. Kobasorra mumbu atesie mwaka oyo chisane egere na nchemba kolere gasi tingiche siasa gona leta pole yane wocha senkeye kwa niaba ya familia yangu na nche na letire ngora enene sana wocheso mugaka uralire na ndebu na naligereri no mugaka omenyire myaka emenga senseye igogo tokwira ni Nyasaye mbuya mono amoete myaka eyo amenyire na nda mutumekeire asobo ikobwense. Igolende asa maskani ya manene kuna nasa bali bagayiga sengenjo moiri naro sirete nkominyoka naro anabere buya ntigero ngoli yane nakobasaba kubaboli monsabere ase kerogeke nkobolia gwetere chama ya KANU ekemanyererie twani mbaliri na nche mongyora ase kerogeke kia Women Rep ngakimogoteba Kenya saba sisenia ande ogwanja tumerane chinga kichinde. Baba gwakora maskani aso gwakora maskani ayo biyamono sana omugaka olinga yaro oli omwawo borongo nchukwa neta eke ya mayoka oigoro mugutano egera togenderere aiga ngosereke atore ane kanisa tore igoto basa kwenda siasa ngane elieta lyoka na gento kia moko bolia andaso ande moye kuli baka baadaye mutapewa nafasi baadaye. Mbuya mono. Bona ntua togosi nyugukwana. Abantu ba minto baelire bali abakoro. Ondeta iyo. Ukibuna ngo kwana iga inje mbwate myaka kabona se minto. Sabana ba minto baralire pi. Korwa babo abantu bonsi ba omugiri baralira abantu kurumotagara paka. Baelire pi baka abana ba minto baelire abana ba batata moke baelire ona to sinye to kwansira una bono barongo minto konye nere to gotugekana babo nyanumbo minto ba chiete ka yabo mayo abatata moke babo urangi mokiende nabasio minto ba chire baba nyangawo minto bonse abuna abana ba minto kapisa aba isabara abamo bono lende bebango ya Nyasaye nturi kumurushi makosa osi kutoa Mungu makosa hakuna kerikia beire iteberana na intwe na otorochi nchege ntonare gusaba neka sabana aba bonse nakwana sabana ba minto bararire korwa rogoro enchoro paka nyachogo bagaka bali mbayo abana baba banene mbayo bono ndoche nga ekererira ike
tukuritanga barongo minto konya tukugitana komo inkoruaro wakiresimi oikire bwieka bono abana tobwate nande mbamanyaini nama ene nkobate mbamanyaini bali tuwa manyaini tuachire egento nale gotebe kanene neke abagaka aba minto bonse bachete sikimu bane nyangawo minto barongo minto bonsi buna bara bonsi babanya basyo minto bonsi baralire batigeira abana mali monsa mali maba abana bakorora chinde ngali bakanga amali maba abatabulite kurugoro bakabeka iskimu ena basongo bakamenyero nye momanyiti amali maya abana ba minto baliyete bagata kutichororo sana emenyenyoro sana batigira abana bachire abana amo babantabaya nandi mo babantaba ngaini nandi mo igwane tigamba tebi gonye mura mwezi pi undeta iyo nandi mo gocha korora isomoke aboyo mwabo iso unabono nteni nega abantu mura rone ne kagori keino chikasi ni cheino baisomoke mbayo hakuna bali babwate myaka bunantu hakuna aba bakori nyuma yeito bali mbali aho kubagaka bali nabana abasayibu naini monte huwa etani myaka 80 go chigoro nande nkyo tigareti na barongo minto chiro chire mocha manio nyabera kaigo abana batigaira esikimu na bonko batebia oyo koigwa taigwa oyo bwato mutuo mokongu kiro tarema ndio tafuna obole mubuno bobono botigare taiga mukiende orangi mubolende obole mubwa barongo abana banya numbo minto mulende abana banya ngawo minto onde taoni obole mu bwa baiso onde taoni obole mu bwa baiso onyoko ni obole mu bwa iso ayego chenga kwa banyora sauri yako buyamono bali moigwa nyasaba balende naende moigwane bana banya numbo mito barongo bonsi abana banya basyo mito bare skimu ana banya ngao na batige iromolembe moigwane naende mwachamo aye skimu egento kya mochire abagambi mbaro mo baso kubwata na sati buyamono na korire oyo igule oyo bwato mutu omokongu aye nonyoria yao buyamono takoragereria ngorenga rimba igwana ini gete na iki agere twachirega abana obonsi mbakate gendoki mbaiwe mbagendete ko igwana mbaigwana ini kango mugambi ogambire bina igo kanga bono twatebanga mugambi otio kanga na otebanga batonyarire bina bono bonsi mbaigwana ini wote Mugusi Church Choir Njubwango sokotera konde Mugusi Church Choir bwango bako ruororo liosoro pechi mo bange na inwe gako na gocha omongino oli okwanaga oyo koborie kerogo kya bangina na nere moko igwo korukurito nabakorokurito igo nabamanyekanete igo momuna komorenga rinena bagoteba bono ka kwanire ndi abakorokugo nturietani biyamono umwesimi wa Charles Mugaka no haramo na intwe na pastor iturambe ko ikire biyamono abari sponsor ba ikire ga be district yaitu ikwa jirche biyamono asogocha Siku ikifika ya kufa kwangu
yote ya dunia ninayoyapenda, nitayaacha hayo yote siku hiyo. Siku ikifika ya kufa kwangu, nitaacha dunia na mali yake. Yote ya dunia ninayoyapenda, nitayaacha hayo yote siku hiyo. Nitakuwaje, nitakuwaje, nitakuwaje siku Bwana atarudi. Nitakuwaje, nitakuwaje, nitakuwaje siku Bwana atarudi. Utakuwaje, utakuwaje, utakuwaje siku hiyo ikifika. Utakuwaje, utakuwaje, utakuwaje siku hiyo ikifika. Umejipima kwa kipimo chake Bwana. Kama hujajipima kwa kipimo chake Bwana, mshahara wa dhambi kweli ni mauti. Je, ndugu na dada, hebu jiulize, kama umejipima kwa kipimo chake Bwana. Kama hujajipima kwa kipimo chake Bwana, mshahara wa dhambi kweli ni mauti. Nitakuwaje, nitakuwaje, nitakuwaje siku Bwana atarudi. Nitakuwaje, nitakuwaje, nitakuwaje siku Bwana atarudi. Utakuwaje, utakuwaje, utakuwaje siku hiyo ikifika. Utakuwaje, utakuwaje, utakuwaje siku hiyo ikifika. Nitakuwaje, nitakuwaje, nitakuwaje siku Bwana atarudi. Nitakuwaje, nitakuwaje, nitakuwaje siku Bwana atarudi. Utakuwaje, utakuwaje, utakuwaje siku hiyo ikifika. Utakuwaje, utakuwaje, utakuwaje siku hiyo ikifika. Biyamane penesa na kitoko batebia. Amina. No goserekea tole ane kanisa tole. Umwaka Kegoro ngayale. Just a statement. Mse Kegoro iko wapi? Umugako ito Kegoro. Kegoro. Inchore statement ya Mayoka. Mse Kegoro akiongea neno moja, mkimbise hiyo nini? Hiyo pata sauti. Mbuyamba sana mwaligania wa masisha ya iga yomo kisangione Charles Barongo mukiyende malieta muna matabi wanje nke Benson Kegoro ogero alianka storwete ngamo na marehemu Charles Barongo aseke uzige ito Charles Barongo igale tata
lakini tobwate ebinto gete bibere ni common ekemo mwaka bwa 43 ekero barongo achete chinyangi motwe achete maguta motwe na inje nari nachete maguta motwe igo barongo no mugisangione ase okogenda iburu lakini ndi nachete ng'a ndi nkaba maneno barongo ekero nakorete kosi yane koruka gumu 1957 58 onarengo mwalimu Mutagara 61 ngabo mo headmaster barongo nonye twarogete komo na chete nende konyora asomire ukireka agacha kamboli libaga muno monene obwe skuru eyo nka barongo libaga akaba nende mwanafunzi one bono barongo buna tokonyora na butambi yetandiria kondoka mwalimu one ekora na beto mwalimu oye nkamasomia na kiagertaga cha kuliwa cooperatives singi joji wa kisomina moete kana lengu mo headmaster oye Mutagara 1961 egento kende na tole ni common na barongo ekara nyomete mwaka 59 enje na nyomete mwaka oyo mwaka 59 igo barongo numugisangio asokwaruka aganga numugisangio asokonyomamo kerekemo lakini ngabo mwalimu oye sengenja achitaganza wali baganga mwali baga agasoma gacha kobekiare to bwate birero kurugoro galia ebiro to bwate bwana ali matutu ande biro binde byare ngotole otinde kando mongino nde bakwera limamo ono na yite konyona ja konya abantu akontu antenga yaya umusabara okiro barongo ndera ko aniwa yona nyora na ranga kai barongo ndera kale ko aniwe biro binde birisika igoti nare como jago chako akira barongo buya kwa markera buya no ina bana bayo mwana na yo motu aire tinyambali nje na mokonye te mwana na yo mo barongo pero barego soma na mokonye te nje muno mwalimu monene o baronge kere kiyonsi tu abere nere bono abantu baminto nyarega buna gwakwana abantu baminto basirire nyanumba ntu abanere nyanumba ntata ne yo mo barongo nere nasira abantu baminta aiga mo guzimole abande bono bali mwongoli na intu atoli matutu moino ona njira leta magomba manene sana asugusirigwa mwana minto manene mutata moke muyamano manene asese ni mojoyo asa konye muyamano siliwa kwanga mutangani eje statement ine onale korwa kongo kora kongo kora bano tigante benya sato konye toyito kore chikura chinyororo abantu aminto muramu gusaba musabiro marembe twaka chikura chingiya twaka tokware chikura chingiya kitali na mangana mange bunali abete amanene abete ngakirie kisegi asa konye tokonye to nyora baraya bororo bago tokonye ngakiego janende nyasaye tigaba konye mbuyamono mwaka kigoro ekanisa eri ya PH dio soro PH asokotera bwangu iyi ndio soro PH esoyo minto ebanisia kogenda no monginoye
akaona utukufu Mungu wetu ameandaa makao yaliyo mema. Mungu wetu ameandaa makao yaliyo mema. Alitazama mbinguni akaona utukufu. Alitazama mbinguni akaona utukufu. Mungu wetu ameandaa makao yaliyo mema. Mungu wetu ameandaa makao yaliyo. Na kimogote iyo soro pia ichi ya ene seretoro yo mwaka borongo amate ana to etaba mange tigango tewa geko bwatia abo twari kubarigania abageni mwesi mwakire ona bataraika abaiga batutumirire ngori abo mukaya Suleiman siringi 100 principal ina nyangwara igasaba ribaga na agenda semende otoire siringi kiri boisatu na algo tewa iganga abageni bonse mwariganiwe ore nturabarase muri karibu na abaiga na batutumirire ngori abo mukaya Suleiman siringi 100 principal orina nyangwara siringi kiri boisatu igasaba ribaga taria mona intu nagenda semende no mongino yorwa representative nas nere gatwa siringi 500 mwesi karibu biamono Masiwa SDA Church inko na kwariga no yomtomesa ka kiana abwatere kere Masiwa Church yakore Masiwa Church kwaya njubwango Masiwa kwaya mwaja bwangu
kwa Jones pingo tera chire. Na kwa yende tara register na baba register. Kwa yende yake. Ni kwa nini umeyaruhusu, Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni? Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Nikumbukapo usiku huo, usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike. Najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu tusononeshwe kiasi hiki? Kwa nini? Kwa nini umeyaruhusu, Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni? Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Mlipuko ni ghafla,
Biamono ase chikwaya nainde biamono ase ngenjo ye program nabon tagetegoteba we are caught up by time chiabeire saa 7 nainde bune mumanyete amatanga na yabanyene and because amatanga ara yabanyene nigo tutagete kogenda ne program namagani yabo batirende nabona arenge kogania mutu anchere e program yegende bwango ekiagera embura eye gotwa nainde at the end of the day ekera abantu baratame kuruga batigeyo amatanga ataraera the big blame igekoba given to abantu batinirita amatanga igase igo nganchere biamono mwishimiwa nganchere ntumie 15 minutes nkole ndangelie umurandia atokolere okorandia ogake no mwana bwenkeye ngayoga kali njuocha ogake family friends njuocha kamoranje murusuwe picha ogake inchugocha abasani baye bonsi pi friends inchugocha morale mwakwe bicha ekero ogake agenderete gocha nabona ari kogania nyarega nere aibe ke tayari please inchugocha oyo no ogake abasani baye bali bachicha friends basomete nere
bairi baye bantu bagokora ko memeremo inchugo cha kamuranche abairi ba ogake kamuranche kora bwangu ekero nyariga nera agendrete kwe banga please mokore bwangu ekero ayaiga abeire. I want to believe ene team yacha kwa ogake pole abonare ko wish cameraman asemole kamuranche barusie bicha ekero mwa barusirie na inwe respond wave the crowd biamono. Thank you so much. Na mwoko ikaransa muirane mwikaranse Nyarega please. Nyarega friends mwasomete na barabu wale ambao wanafanya kazi pamoja na Nyarega, tafadhali come for a photo session. Mfanya haraka. Friends, relatives wake wote, workmates, tafadhali please. Wakati haya kiendelea, Mwichoge uwe ready. Marafiki wa Nyarega wale wanafanya kazi pamoja, thank you so much. Tufanye haraka. Wachukuliwe picha. Tafadhali wapungie. Piga wachukue picha. Thank you so much. Kama wamechukuliwa, can we have a representative azungumze kwa niaba ya, if you have anything to say. Kama hakuna, tupunge, then we sit as Mwichoge's team comes in. Habari zenu tena. Yesu asifiwe. Poleni sana. George tunafanya naye kazi. Sisi tulitoka Nairobi asubuhi saa 12 kuja kukaa na nyinyi kwa hii maombi. Na tumesema poleni sana. Hii ni njia ya kila mtu. Ni njia yako, siku ndio atujui. Na ikifika siku hiyo hakuna apili. Utapili kwa nani? Hakuna high court. Unaenda. Asanteni. Asante. Thank you so much. Mwichoge please. Mwichoge afuatwe na Kemunto na timu yake. Timu hiyo isimame nyuma tafadhali. Tufanye haraka. I want to believe huyu anapokuja, marafiki zake wale wanafanya kazi pamoja, father-in-law kama yuko, mother-in-law kama ako, in-laws wote, wajukuu kama wapo, please ingia pale. Kemunto, get prepared as this team leaves the stage. Marafiki, pole mami. Marafiki wake utaharakisha wachukuliwe picha. 1 2 chukua picha. Thank you so much. You can wave. Thank you so much. As you exit the stage, Kemunto, your team. Kemunto, pole mami. Please, Kemunto, marafiki, friends, wafanyikazi wanaofanya pamoja nao, anybody who has come because of them, tafadhali stand with them. This is when they require you. Kemunto anapotoka, the late George, kama kunao friends wake,
most welcome. Thank you. Wachukue picha. Thank you so much. Thank you so much. The late George, kama kunao wale wamekuja kwa ajili ya that family, kama hawako, the late Nyang'ara, kama kunao watoto, kama kunao friends, marafiki, you can come for a photo. Na kama hawako, Naomi, popote ulipo, come with your team, please. Naomi. Naomi ni mtoto wa this family. Naomi. Naomi. Wakati Naomi hayupo, Rebecca, tafadhali. Rebecca aje, marafiki zake, watoto kama wapo, father-in-law, mother-in-law, in-laws, wale ambao wamekuja kusimama na Rebecca, tafadhali tufanye hivyo. Fanyeni haraka kidogo. Thank you so much. Asante kwa kusimama na Rebecca. Thank you so much. Mtapigwa, wachukue picha, then you can wave. Mnaweza kuwa na representative ambaye angependa asungumze. Can we have Shem with your team? Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm Eunice Joki. I'm from Embu. Rebecca is my friend. And we work together. Thank you so much. Na pole sana. Shem with your team. Wale mnafanya kazi pamoja. Wale ambao mlisoma pamoja, iwapo wapo. Please fanyeni haraka. Watoto wako, father, mother-in-law kama wapo. Marafiki wote. Wale ambao wanakuja, fanyeni haraka. Fanya haraka kidogo. Katika hali hii, you can wave the mourners. Na nyinyi respond. Asante. Thank you so much. Shem. I want to believe kuna wale mlisoma na hao. Kuna mmoja ambaye anaweza kuwakilisha wengine. You can be brief. Waombolezaji na marafiki, relatives na majirani wa Shem, poleni sana. Mimi naye zungumza naitwa Francis Marita Mochumari. Tulikuwa darasa moja na Shem katika shule ya upili ya Sameta. Na leo tumekuja hapa, tuko na welfare.
wakati mwenzetu amepatikana na jambo huwa tunakuja kulia na yeye. Ndio maana tumekuja tukiwa wawili. Niko na mwenzangu hapa Principal Manoti. Yeye pia ataweza simama aonekane, ndio huyo. Kwa hivyo tumekuja kwa niaba ya Thank you so much. Members wale wamesalia, tuko 30, tumekuja kuwakilisha na Mungu awe nanyi. Asanteni. Thank you so much. Asante. Asante for being brief. Can we have Evans na timu yako? Evans, fadhali, your wife, watoto, father, mother-in-law, in-laws, please stand with Evans. Simama na Evans. Marafiki wote ambao wamekuja kwa ajili ya Evans. Marafiki, father, mother-in-law, sister-in-laws, wote. Harakisheni. Asante. The number is growing. That is good. Asanteni. Asante. Thank you so much. Wachukuliwe picha. 1, 2, 3. Please, you can wave. Can wave. Word. Habari zenu. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Thank you. What I can say myself is we know about death. Kifo ni kifo tu, uja kama mwizi. Hiyo tuliambiwa kwa kitabu cha Mungu. Tafadhalini familia ile ambayo imebaki, tunawaombea Mungu awe pamoja nanyi kila wakati. Muhimu sana ni kumkubali Bwana Yesu, awe ndio atawachunga. Awe pamoja nanyi. Mfungue milango aishi kwa nyumba zenu ili naye apate nafasi. Mahali kuna kama wakati huu, shetani hawezi kosa kuwa karibu nanyi. Yeye iko karibu pamoja. Tafadhali mkubali Yesu awaongoze kila wakati. Hayo ndio maombi makubwa sana. Msiwache Bwana Yesu. Yeye iko karibu, yeye iko na uchanja mingi. Tafadhali kwa heshima zenu, mfungue mlango, Yesu aishi ndani yenu na waongoze. Kwa majina, mimi naitwa Daudi. Evans ni semeji yangu. Tafadhali wazee ambao mko hapa ambao ni baba yangu, wale ambao wamebaki, tafadhali Mungu awaongoze, msonge karibu na hii familia. Yesu atakuwa amekuja, iko karibu kuingia kwa milango yetu. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Naomi, tulikuwa tumemwacha nje, alikuwa hajafika. I want to believe amefika. Wale ambao watasimama na Naomi, tafadhali. Friends, marafiki wake Naomi, simama naye at these very trying moments. Tusimame na Naomi, chukuliwe picha. Thank you so much. Fanyeni haraka. Thank you. Thank you. Simameni na hao. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. We can wave the congregation. We can wave the congregation. Na nyinyi itikia. Thank you so much. Na called Wantumbara very, very important. I would want to recognize abachokoro mwaka. Abachokoro bonsi pi inchwangu mweke line. Grandchildren, what enjoy up. Grandchildren and great grandchildren, njoo hapa. You are very important. Piga laini hapa, mchukuliwe picha.
Abachokoro MCP, tafadhali msimame pale kwa ajili ya kuchukuliwa picha. Grandchildren, great grandchildren, if they are there, mchukuliwe picha. This is an important photo that you will keep for life. Nitake ndati galeisiko ase group yega. Msimame vizuri mchukuliwe hiyo picha. Thank you so much. Thank you so much. Wasimame vizuri. Kuna wengine ambao mnaweza ingia katikati. Mwingie hapo katikati. Thank you so much. Thank you so much. Haya, wachukue sasa. Others you can squat. Alafu wachukuliwe. Sawa. Mnaweza punga, mnaweza kuwapungia. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Abaigwa Mbaro, nephews and nieces to the late, kama wapo njoo hapo mchukuliwe picha. Nataka kuleta kanisa. Abaigwa bomo gaka Charles Barongo, if they are there in Chumwa Kwevicha. Abaigwa bomo gaka Barongo in Chumwa Kwevicha. Noli nige siya ibera gawa Kwevicha. Bas abaigwa yaba Kwevicha. Abaigwa ba Kwevicha. Ba Kwevicha ngiye 1 2 3. Salute. Biamono. Abana babarongo nchumwensipi. Umupasta achikurandi. Abana babarongo. I'm talking about cousins, watoto wake, mje hapa mpiwe picha. Cousins wote, watoto wake wote mje hapa. Watoto wa mzee Barongo, cousins, mchukuliwe picha kwa pamoja. I know it's a big team. Mchukuliwe picha. I'm done. Moses wapange mtasalimiana baadaye. Tafadhali. Mtasalimiana. Tafadhali mchukuliwe picha. I'm done. Nimanye tenga n'abantu abange nabonta getemo be captured there. Wapange. That is it. Haya. Wachukue picha. Wachukue hiyo picha. Alright, mfanya haraka tafadhali. Fanya haraka. Airiyo nguti ere, liyo nguti kwa church choir. Choir liyo nguti. Haya mchukuliwe picha 1 2 3. You can wave. Asante. Na ikiromo elio. Liongut Church Choir, where are you? Koleta andu murandia. Liongut Choir, Liongut Church Choir. Liongut Church Choir.
korangelinda omurandia na ntararangelia omurandia abonta ete ko recognize abarai baito bonsi pi baikira naende by extension abonta ete ko request more be patient. We are just finishing. We shall give you time, then you greet the mourners.
Biamono asengencho yogotera okuya. Nate everything I was going to take only 15 minutes. Na iride 20 minutes. Common sense it dictates as follows. Chise chiga abantu barosire. A quarter of those who are here wametoka. In the next 10 minutes watu watakuwa wametoka. Pastor ambaye atahudumia sisi anatoka outside Kenya. Tumpatie 5 minutes. Mtu kutoka mbali aongee 5 minutes. We would want to give him enough time. Kwa hivyo nasema Chisemo, Mchiro, Abako, Mbarororo, I'll call you later for a photo session. Kwa sasa ningalipenda kwa unyenyekevu zaidi. Naomba muniruhusu na mkubaliane nami. Pastor amekuja, wacha tumualike, atupe neno, then mambo mengine yatafuata. Elder Sami invites Pastor aje atuhubirie. Biamono yomtop mesak. Biamono sana. Pastor itokuya district no aramo na intwe. Pastor Nagocha pastor kwe district yetu Nagocha bwari ganyo mogeni egerato elingana nalitu achaga onere pastor itubwe district yetu amusabisabi erenda elibaga aligani abantu bande katara abaligania abalisia bali onguti ngaibali bali onguti so mwaka gasirikire mwaka muri staraka so mwaka gatene agachire Toka boka balisi bali onguti biyamana so twali baga pastor karibu. Buyamano Mauricia igango mbori abalisi bande bataliri onguti na barabatenene all church elders from other churches apart from Rionguti to stand up. Why can't you come forward and we get a photo? Injubosi ya tonyole ebicha abana bakire asengencho they have come to go gotorerisie asengencho yokorara kwa barongo iga take them this photo. I've seen that you are many, you come. Eh? Yeah, Gigi, you are most welcome. Buyamono kigima asogocha kurwa magomba senka buyamono abalisi na ba kolega ase kanisa sokubwatera na barandia igo nyoemba iyo ntukumanya kanisa no chikagenderete buyamono kigima asogocha. This time all pastors who are present to come forward also. We also get a photo. All pastors come forward. Pastor Twensi Chubosio. Take the photo. Okay. Sarutiga.
buyamono asing'encho yechinsa ang'ano wakwana nabarabwa word of comforting the family, lakini because of time we need the word of God nalitutagete mono iremienka igo ndaete koreto mu pastor who is a friend to the family to give us the word of God. He comes from Sekef. Sekef is South Kenya East Conference, at a branch of South Kenya Conference. They had requested him nalenge ukana igobono tigacharandie yakorwa Pastor Sami Ondali igale tiswite kurkunya bisio nyabisia. Pastor, this is your humble time. Come and give us the word of God. Yeah? The answer. Mighty Father in heaven, we have come before you. We thank you because you had been with us this morning as we are sitting here for the final farewell of our father, Charles. Now that it has come a time we're going to receive your word, we pray that the Holy Spirit may guide the speaker and it may be with us as we listen the word. It may help us to accept you as our Savior and our Redeemer. Omonene Nyasaye kora manene ekera ya gocha. Tuitigira sore koro gwanja kwao wasabire wetera segita lya Yesu Kristo moborio ito. Amen. Pastor. Thank you, Senior. As you have heard, I'm Pastor Sami Ondari. I come from Sekef, Southeast Kenya field, and I serve Nyabisia district. That's where I serve. Nilipopata mwaliko huu, tulisungumuza na mchungaji pamoja na wazee wa kanisa, wakaniambia kwamba nije kwa ajili ya huduma hii. Nami nikiwa mchungaji ambaye naye hudumu na tena na hudumu online, hapo ndio mahali tulikutana na dada anaitwa Naomi, na kuna wengine ambao walioandamana pamoja nami kutoka Bomachoge wasimame juu, ambao wako kwenye huo mlengo wa maombi online. Ni wengi walikuwa wanahitaji waje. Tafadhali punga mkono hewani. Asante sana, asante sana. Sijui kama Mheshimiwa Alice Chai amefika, kwa vile tuliambiana kwamba tuje kwa ajili ya kusimama na hii familia. Asante, naonekana hajafika. Bono ninga netie kwana mangana manana yo gosemelia na ara mangana abantu baganyerete anjamo mbaye biro baikaranse bono gukwana ninkoba nangene family mbaye rore kyagara bono chingaki echine chyo kurandia ona abantu abere sabu die ndagera ono ikaransa tako no bakwania. Abasani bane ase Kristo Yesu abasani bane ase Kristo Yesu ndakomba kwani bonongiriti mongiriti gose teyo yole mona komonga ki tonyogerera ense yo mangete ya ikiroko nyoro monta kuna kobwata gasimikaye ona kogamba ondo chaka kokwani mokoyo yenga mokoyo na bore tengenjeye okumenga kesa kero banyora nete mambia nkiata ko mokwani ne mobori goro yokore ana yandi enensa na teneni gwa iganta bwati kende ngo kwana gosebu no moiri ncho boiri bwande tira pasta gwata no boiri bwa igoro onyemo ya moranga na mina mwateba igwa
oboiri bwande tira no boiri bwarari ebona ekena kia kene na retira na inde nta kwane kende isiko utatiganda arete arufayo ngayagenda mwamsie bone campaign ni tata atari arufayo igekoro kweya igoro haleluya abari fayo nkoerere mambia naliye kira imagi sibatebete gokonyola kana gochakira mambiende kobega tama kondo asoko kwana nagote lakini hii campaign imenifanya nisimame hapa itaendelea mpaka wakati mwana kondoo ataonekana akirejea mawinguni. Nige swali motaigwa anyena manyanga mwanje takotera angana batera rio gotera komo ogotero kwo na kunta que totere twensiamo e programa ikere soko na korwana nanga nota kete programa igora bono igora ime nondo go jali na batenga mokani ngabono kanye kankorandi kutoka na batoi kwana nayo yokoleta bagani batenga bono isati on risk ko kana mutu ali ekera bono meremo yana ya elide ona akobutire meremo Yesu enobo amate mwa rarabara obarabu waserio waba rara Yesu tutigere togatare Christmas ikiagara gaisire goika ngosaba tuli mfalme wa wafalme na kushukuru na kulimidi jina lako litukuzwe. Asante kwa neema na baraka yako. Mimi kiumbe dhaifu nimesimama machoni pa wana na binti zako. Mfalme wangu, naomba unitumike kama chombo legevu, na baada ya mahubiri ya siku ya leo wana na binti zako waondoke malahaba wakimaka wakitangaza kweli umekuwa pamoja nao kwenye mkutano huu, na ni katika jina la Yesu kila mmoja aseme amen. Wabasani bana kana hali kuna kuligera nitasungumuzia nini abasani bana nanyole tembwata mangana manene ayarago kwana korwa samariko na haya mambo makuu nitakayosungumuzia ni mambo ambayo yalikuwa kwamba dunia ilikuwa inaongojea kwa hamu na gamu. Ni hadithi ya shujaa wa msalaba ambaye alijitoa kwa ajili yetu, ambaye alijitoa kwa ajili yako. Jinsi ulivyo hivyo yeye akashuka kutoka mbinguni ili atuokoe kwa wakati timilivu. Haleluya. Bana banyasaye gumba manye oyo no mosacha nkubarandiri rero mosacha ntagete kubarariria no mosacha tuoni yo kwegena oyo chage tyo kwegena waito oyo roche ntwale kunyara agacha sense agatobogo de Beyonce agakana sira yonsi ebibe gansiria ere kabisi vya chimbwa chiekia kole robuya ngoboyane sama nyinge ngondi agakana sira yonsi bibe bigansiya ere kabisi bana bamonene kera mangana ali amabe aigete igoro
habari mbaya ilipoenea kule mbinguni ya kwamba mwanadamu ameanguka, mbingu iliketi kwa haraka na ikaweza kuchukua jukumu la kuokoa mwanadamu. Maana sasa mwanadamu ameanguka. Wapendwa katika imani, kuna shujaa aliyekuja ili atuokoe, aliyesema kwa wakati timilifu ya kwamba ataokoa kizazi cha mwanadamu. Oyokoro kwa Yesu Kristo, oyo tigete igoro, Biblia goteba, egentoge koro kwa kufuatira, tare kona kufuatira, erindaga ikasense, atogora twakanere sira ya makwere, ekiagara makweri aya, omogako yareire, nigakorara, onyorengo mwenge ni ase Yesu, nabo kiwe asobo soboroti bogo chamina. Igwa basani bane, tiganko manyibono, agwata noye kombeteria, nate bino nyamokana ngetari omwegeni, gentonke okera moire igoronga, nigarenge mokomorandia, gentokera mokonye no kwege na kwaye, kumba manyimba tabi abana batata, mangana nyamobwate bosensio bakoboke, ngaya koro mwana omorisi omangeta igoro automatic, ya, igoro kwegena, wegeno mwana onyase, oyoro momoima, oyo kweta sengendo ya mona nchi. Kanele mosacho teneina antuale konyukomo. Motabi ategerere. Igwantegerere. Igagoteba. God spared not his son, but delivered him up for us. Nyasai tarare to mwana ya mabera konenda kamorwa asengendo ya ito erinda wale tuale osira abara makwelo do sirikana nakale lakini akamorwa kwa niaba yetu ili ya kwamba atuokoe abale tuale osira obwocha twaye woba kimabwali alieli bwakale nakale ikina kiki alengo pasa kende nkyo kia lengo roro oyatega ndo tuwaye tunobogima kero tuwasinya tuwasirire tuwatantanire unoroche se tata inaiga goya tantane tekale gokorra abana bamurakamba iseke bachakire gokorekana oigweta basayenga na kuchanga naenda kumwenye muchanga urenge geswali yo kwanu gerenge njogete bakobeke bikorto bwa nebituki babegete lakini babamenye tobogima abutari bono bakorekana nkara bakorekanete ensege kobe ensego ya wete abana banyasaye eke kristago korekenene nogo chakogora mwanya banto tato tale to mwana ya mabera eke atokoreye nogo togora nainda tuakane igubunago teba iga the hands of the wicked men could not be able to crucify Christ by force had not God delivered him for us. Amawaka mwanya banto abasacha babaranko ngaragari mole twale tabia twara maskani igamba bana kwanire they must have respect abasacha banane ngenje basukana zironge ngenje ngabagoja kutena asenkorana. That's not right. Use common sense. Nagano morayo ko buna bantu murando ganza korande. Why can't you see? Ebi ntombiro maitanya sa nkongeta nabo musigari. Anga bali boko 300 minus 2 by 3. Ngane chibe sababu gazi bahaja babo gazi chinguru bagane kwanda mugondo balemme ngambi biti babu gazi bibiti. Njenande digamba tabi gali vayo. Onya kwa konsera biti ndikoli edi boko chiguru. Inabere. Na anya kuli bibiti. That is useless. Have respect. Aku no efe bia gete mwanya bantu. Kwale si amo igete. Abu no ekebe ki abe gete mwanya bantu. Atararo na Yesu bono ta kunyara gutulika. Usta korora kende. Bono igunkomanye. Ntagara nyuko bono. In John chapter 8 verse 59, after John 8:59, after he had declared before Abraham I was, they took up stones to stone him. But Jesus hid himself and went out of the temple again through their midst. Abana ba manana ngon komanye. Ekero yesa kwane tenga kera pramo.
chingaki Aburahamu arengo nje naona arenge abantu bakagechigwa bakaganikomoita ekero bagechigwa abana bamonene kwenye the fullness of the time had not yet come abana bamonene aiga Yesu agaita gatigati yabo akagenda ekerengaki abana bamonene tata mubegete semo engaki egoika akwasomo salaba kwenye engaki etaraika bakamuligia rona none chingaki akoiborwa ari betarembo yabo Yahudi igo bagoteba bono muligie oyo iboirwe omoroti baba Yahudi gamarika goteba ekero Yesu amagana yaiga ikira Mariamu na Yose buise amarika goteba omwana kairwa araria Misiri erindaganye engakiego ikagokwa akwe erindaba ori mwana bantu abana bamonane ntata bwanchete omwana yakwa somo salaba igungenda sobwango inkeriga bakamuri chintunda chinyenge bakuna komorigia lakini akarenga kietaraika tata tanchete omwana yakwe gunko manyirero no ngano komenyo menyete bano gunko mayugo manye banenga banyi gwete for example ngiriti onya konyi gwete kubona ngotebi ndegerero nyugwe no ngane chinga kyo menyete bano amangana yoko na kuoboha oko igo mareri omotuobo gwatia watabari karanseire igwa tata darusio kabakororo togokwa njira gote igwa mbacha bagotenga kufu mbacha bakwagura kana tata taranza you cannot die njira na inde bagotana bagotigor kore moyo hallelujah wabasani bane kumba manje ekerenga kia yeto mwana bantu ikunainde komanya magana ndamaya igwa magana manana betere ntebe ndateba ntebe iguntebe igwa in John 10 verse 30 and 31 lika nano kolika gwoka alifa ise kweta na kurwe namba yesimi kiro monta kolika lakini njengo weke bungo mota keti kolika maoji aya ngakinko bakora wa ndere niwe ikubuna goteba no in John 10 verse 31 agoteba iga declared and my father I and my father are one, and they took up stones to stone him. Verse 39, but he escaped out of their hands. Hallelujah. Agakwana manganaya inchena tata igotole gento karengake. Ekaraba yuko bakabogoria magana bagala gento kiek. Amwak. Lakini agaeta katikati abagala gento kiek. Akagenda. Kwanyenga kitera ikatata komoruakwe. Ndo igwana ine. No anya naye. Enchere yo menyete ikungotebi. Enchere kuna kurundi mechi yabantu. Botuko. Chombe chabantu kwa itire kwa kole ri bakieri ikungotebi. Taringa kwa taroko kanyora bamura. Ya. Ntato tarancharu sio kama kwa aso otimuke. Wano tole karero. Enchere kwa rusiendo kamba kwa ikungotebi. Ngonyenta ke somo nyakitari omoko ya ntato tara rusio kabo kasore gagwanja ko rusio ogotimuka enchere yo osoete mokungu obande nyomba omenyete ogonete akina bahanga nabale basaja bantu mani karangiriti bantu mani ngiriti abasaka nabale mutole ogonete mu abande nyomba ogonete Tarana cheki no nyorwe no erese igwa goika Ororo goirepi goika Ororo mosirepi goika. When he preached in their synagogue at Nazareth, they became angry. They put him out of the synagogue and out of the city. They pushed him over the precipice, but he passed
in their midst and escaped. Naenda akaita katikati yabo akakora kento kiek. Nisomereke eke Luka, nisomereke eke nisomereke bungeke. Abateri bari mwarenga mwacha ne chibuku. Wana lio korandiko chake tetikambe ke gotia nsemo. Mulisirende goti. Iwa. Soma. Luke 42 verse 8. Verse 28. Luke chapter 4 verse 28. Soma. To 30. Soma. Luke 4 28. We ka verse 30. Soma. Soma. Luke 4 38. Akaimuka kurua se esinagogi. Mujanda nora. Ngano yobwe sinanyo mete na bwato mukungu na bana. Problem kanyeka kira. Soma. Watabaika soma. 38. 20 chapter 4. 28 chapter 4 verse 28 and 30. Tokaenda bono. 4:28. 28. Wagachia koigwaya. Wagachia koigwa arali. Bose asinagogi. Abantu muleke bandeke ngakibiri ate bagachikoigwa. Bakaiwendo keka. Elio tokaenda bono. Elikibono. Soma. Bose asinagogi. Bonsi asekendoke. Bagakora kibono. Bagaichorwa nenda mwamu. Bagaichorwa nagento keke. Kuretika. Yesa mangana rekora ni namba bego sanama ya. Abantu goichorwa nenda mwamu igoro yao. Igo bagoichorwa rekora tamba bego sanama ya. Abago torangelia nyangi, pakete gotoka kete nyangi, tokuragira togotabanga ayana arago totoka libono. Abantu nabago taba ngano mwana ko barangire bacangire bayire sukuru. Imeyaba baga chiringa yani. Nero kuna gweti abana kirengagi. Igabanta sobo kimobenda mwamu gere nene. Libero liri nene. Omuntu ko kwanda kini meyaya gun. Akosaka yo ndo mintoka akenya saa ko ko meyaya gun ndaka tabanga ndika okwa. Abantu nabakora abantu nene chancha ekiromenya tasubo gimobo manenga tali bose bakasabira tenga ki amaya bose bakasabira abantu abange bakasabira tamabe banya go tagete komanya abasani baho bekene twara matanga twara umucanga tware nyangi naliyo komanya abasani baho bekene ingakina amanyeta abasani bane bekene chika kina la koromo changa ngende sukuru bugehama eliya kabere kana la koromo changa bwoko nyuhama e pre wedding omontago choria mandasi 10 e chae birasi bine amochere tisani bere orwe poundi my friend I go out. Oh yes, sama boya ane maga koga sera moto ya mosaso oko kero chane gete. Oh yes, sama Ninko bake aye Mosani ondeta ari wamatuko onsi. Twende, otebaiga, igwabuna, igwabuna watabona soma. Elio,
bakaimuka bakamusokya isiko y'omuche bakamusoki isiko y'omuche amang'ana aya abana bamonene nigagokoreka asinga enchenda mumwe bauti ng'ondange gokora abana ba Nyasaye gunkomanyire tigankomanye bono engaki ekero yaika igunkomanya ng'ende ni samari bono mulistiga ekero engaki yaika wakati timilifu ulipotimia abana bamonene asubo tukobolia Yesu agotebe Yudas na abande togende tutigosaba asige tuna igoro kina Petero abana basebedi na obale abana bamonene baikaransete bonsi bagoteba na utura ngina abana basebedi akomobolianga akomotebinga obekoya moka bakakwaba mosi nondoka bakakwaba ntokieke wabolio abana bamonene ngotebye agwomine tingaki oyomo ave sinsi ali mutago nkonya nisaidie chinga kinchiro kole ko solia sebiro byo monto wa kole cha chembe ta gwenrati inkinalo goteba ga bana ba Yesu inkiringa abana ba sebedi ekingina aminetie inkiringa abe koyo mabe prime minister oyonda abe vice what president abana ba monene Petra Yesu ko mobolinga ye Petro no nganchete na kia ko matebia na onde naye yukumanye mosani abasani bekene mbali bagotena naye chinga kichomo suntekelima abasani abange na abokolia omosunto go tabagotiga obolimo go sobo mae yes magana alifayo abantu bande bagoterenga abantu banchire alifayo bwe egente okay understand buya go minetinga go ikede benaje bwe na abande ba minetinga no bale na lakini yani kwa ba understand buya abande mbaro sokolia abande mbaro bale na pakede kayo mwe abakungu no bale abakungu batanta ine bi bebira basacha baba chikambeni echi bukutana ko tata mwaye na boy kwatenga lifayo gankorocho mogo konsinyire koya yani ba sitege ibete pi ala sitege aye igwa igwa montondo nginyo iruya abande mbacha kango mosacha nyamba okumingo yo monyometera ningo porque mamono abotanta ine porque mabole bobe igunkomanye inchomo sacha nkoralia no mosacho okoro kwa Yesu ekiagarere giatokorete amari kagoteba ekerenga kia igete omwana bantu tata yakiaria da semana igagoteba tata onyangwa ncheke kombe gagolentoki kengetere igorega teba nayo bwego kenywera enga kielia Pastor Minto Yesa abogole timwanya bantaralia imeyaye no twalenge imeyaye ono karatika one karato bogole timeyaye atobogole tina kirege ntoto bwate kere ubi igwa abakungu karangiri if you are sure that you are a woman no nyamura mauchi karante kara niwake abakungu by the way igumba boli engakie Yesu ga bogole timwanya bantu arenga anga koye ibora igungotebye arenga ko bilesa ukia mwanya bantu engakie ga arenga buno mokungu okobina tiganda aboli abakungu eiseria kero okobina musacha gotabinga ya kara ombi ayi kara ali kokonera noli kara ge sab igaya arenga nga Yesu igabogole timwanya bantu bonse na wakati huo ilikuwa kwamba ili azae wanadamu awalete upya ulimwenguni abana batata igunga taibono ngantata bwanjete akaruo mwana oye ekero Yudas akero moganda bako mobolinga ine ayanaye Yesu igako batabinga ninchere goba gweto ko chimagaga bakawaise abana bamonene tata elia kabere akamaro bata ninchere igako batebya iga ninche tigombo gando bwa baro kiwogende
ngire nchebweka omwana bantaga kobogolia akambogolia nche akagenda Getsemane agachandeka bana batata akagenda alia Goligoda batende bagotaba aliubeba msalaba kaelekea Goligota aliubeba msalaba kaelekea Goligota abwekera akogenda Goligota ngaitole imeyaye gakobe kumusaraba ngaitole imeyaye gakobe gakorwa saba kure ngaitole imeyaye gakobe bosibwa tata ngaitole imeyaye ngaiya tobekire na setata na oto ikaransete tokoro kwa bana banyasaye cintingana cyobaruoti bwa kare na kare kina kingora atabanga ki njibona marogyo maeta akongos ekiagera nde ime ya Yesu na Yesu imasengo asen bona tuli one thing in common bona eno nonya igwa nonya gwesibia obeka kayanga akenge ngagera nkorole ekitindi korola Yesu ndoje haleluya ekitindi ndoje Yesu ndoje igwa njiko kobeka yange nyenge nkorole chintanga chiao ngoko kumia igongotera okobeka karongi akenge aye njengoterenga igoro ndoche natigire biense chekana chintanga nataka natigire biense monene tata ngonya tingira nanuma akero mumurasu kuna netia rongi abeto kwa pamba si abeke tenyo monene tata ngonya inche kera muraba ikeire ngakiba bakumina chituke babete bigara mato ikigongo to kanate ba monene tata ngonya tingira nanyuma aye ikunkomanye ase Kristo rusetie konya tu asirire kare na kare totarenga na wasemeli konde bono igaga tubogolia tata gateba ensala ikiroko bari mwanya bantu agateba tata tigakole kemuno ligetie talinje bunanga netie erindaga igwa gago kwa somo salaba bamalaika bayigoro no balenge bamwetana ine baganyete bunako butoka moyo batogita to igoro. Haleluya. Nakingo otabi ngelinga ki. Tiga kuna kuwa bwana ngino moro inga ngomba sa chambale bara baba akuyugo omonto ko tuoma umenya kurubole makunga kwasiegete. Ekitindi kuwa bwa. Haleluya. Njengo tigaranko baka Yesu. Na motabi nga Yesu mbuyamano. Ekiagara kuandika ile watchman ndali wakanera. Alifayo kama bwata chikuochi manigaita je watch mani ya na Yesu haleluya iwadi gango tabi aya wata njibono njengo tikarango toki Yesu bukungu komboli ngomonto tuo mira mabolinga okunina asore nga yaya bwata no burangiti haleluya ilindo obo tukubwaga enda simuti haleluya obo tukubwaga enda nga simuti igota kuna kuwa bango monto naro rago ite mwana no etira matemu ngomoro ginaro ran yaya tata tarancha kende ngeyo kerabe whatsoever ikungo tebi nganko ngankera bare nyuamo nayo kuna gwechanda igwa yango tebi nayo kuna gwechanda imechanda imenge nayo kwerentera ikaransa baka tata motaminga tata nande bachakire tata terene abatogonyere bagutige ono nyuamiro mochigete okuna gwe gwitinga gakio maneno tale kunyo mwana mwa matiange gesona ekike bana aye tuendelee ama tusiendelee untagara nyugwe alia sonyo mire nyerosie ebeso bamatiange ndo iwanaine tigeta biyo bwato ko imokeme chimambi no tanga ina yokubeta ngabwakira ngokobeka bwe chimani chirongo lyo kembe temeji ngati ko nyirongo liti nyibweti ko sabe taitinera omuranteme adwa aye yango tebiga na yoro kamugondo lemo mogondo biblia gatabale memegondo molio kwa mukwo tako na goyetana igoro tata ketibanto boro ya ngane kwa yore togo tabato mane kwa sanane
sasa na ole ngane nyombo go sibinga abantu ngo jabali li chaleli naye karale ma rosali abantu ndaga yo andu wale ko sende buya igore yete tageti bantu balenga ki baro igore tageti bantu bagwe onchole kieni kwale ngo mwamuti waonjo kiri kwa rabire seko bana neli toko ng'ombe poko igesukari igore tageti bintu bireyo igore tageti abantu baisane getenga ni igoro bakora kendo akogenda naende igoro ne tageti abantu berure bori ngane mbere bagokora yandara komo kana yo monkule ro basta kele yisa chali ro kogenda tule umusacho yo bakungwa bana mura bayara kindi gendo ne kemo kia basali umusacho wa mago tai mukaya akamotabinga na arwalire naende kene na arwalite basirende akamotabinga ki aya baba kuri na besa bwe kana ngobora admitted ga kana arolire ngaka besa kalioga chete erinde ngaka nenchi koni ng'ombe manya gocha kwa chibesa chiao mungu wale kabana kaboni yani usali kumbuli chibesa usali kumbuli akaja kubembera chibesa usali kumbuli akinde kitanda gaiga kibono ibusacho to take yaga yandire kuli musacho laka tabaya jinajire akagenda kalenda kona kwake sabu ya nga kiago kora anyore besa kore gendo akanena abana mbali nkane bintu bindi mibuterere ekara ikaka akara ne bimwana kira ne na kamwana aka akasalie bintu no be mangete bile kawaida bila bibi na susu wa kitanda lenda akarua akaboka mambia ekarabo kamambia aka chinsa isa toiga akaranga tiga asokie bintu birisiko ekara bikole gento kiminto biome ekara bisoki siko tali magana lemerelia ekara bisoki siko bintu bikole gento keke Iliago soki madres akaraga igansemo ga igansinya madres ne butoire akare madres na tiege na inde sori ne kenyorini ogo chiko kuna igo ko iwe ntonkere mai kiomo pa mosaja ngata mokungu no moro rere ntongo kora nyasa no konya kalete buku ya kabeka nsema akaleto moyo muoga kabeka akate abono monene nkonya onyengo kwa nkwende on ngabere yabiane timokenda macheno agatandora madres yeli unatarore madres yeli akayane chinja kuchikorume ekini keke akabara akayira ni madres ya nyumba agasie komorango akaboringa no kongete agakira ekara ikaransa agatandore madres yelia agaikaransa agaika kera ikaransa agaika agachakobaranga 1 2 3 86,000 Saja kaimo kakatoyo monengo monena ninko igore kerero. Haleluya. Akaimoka akagenda. Akatebya abana. Efisi ngegende sukuru. Akagenda agaikanya kitali agakane billions. Ekara akane billions agachikana supermarket kagore mattress marangeti akagore chichimesa kagora kirege ntonyombe birogo agachenchio mochi kama tres kalikabwa ate chibesa akakaira sika kakasamba mangana yaka bono mokungu tigaru nyagitali akesabu akobori abana nga madres yale ngetandanga ngatata asambete agachibiriro madres yane amaine madres yako lera usengi umusacho kumbuda ngyokolera wasabite madres yane konye kongira buye nyi kwete ngekumbanda o maine madres yako lera usengi yako lera abantu bamonene bale gonchoka buye kene betigane bana yese tigane tagacha gututulia ekene gotwale komora yesu go ikano nyambono magoroba haleluya bana gatango mabasta go chiko sabana nje sabira ni ngoncho ko goncho ka wekene tenena igoro bono abana batata stand up no tenena igoro bono go sabirane igwa bono go temi
nande ntake tosu kange ekyagera ogosaba bono togochokora basta nabange bara pastor sinjua pastor njugocha usabanga kora tolo gosaba gokonguga isonga karibu tafadhali sukange ngocha ndeo musalaba nchwange sukango change sukange chongea tafadhali chukuru abunju chwange bo come closer bali mwanchire makota banga maana Yesu nene mwanchire sukange bali mwanchire kwa Yesu kuja karibu tafadhali njoo karibu wale ambao mumeamua kwamba Yesu ndiye atakayewaokoa tafadhali njoo karibu na waombea sasa Mungu awatendee makuu baba tobogolie pago chaka kogenda koranja tutala korogo saboko gokorogo kongu jina godebia tunahitaji kufanya ombi sasa pamoja nami wale balimole isiko yomochie tafadhali ingia ndani wanyendiri mwanja mosoime balimole ali sebi mwako liko kwani abantu no monginolia tokorandia umugako oyo gokwani abantu oyo umwako yo aseke kutoyo bagete gosimba lili oyo mugako oyo bagete gosimba lili aba mugako oyo ayamze mugaka amangana aramaya nali ngasikebirero byo mugako oyo ayandi kubya no mulembe utanabere kabana mwana mugako oyo gokwani abande mukani oyo nkondeterale muzee tafadhali heshima si utumwa ninganetie tokorogo saba tokokora tunahitaji kuombea nchi yetu ya Kenya. Siku ngapi zimesalia? Siku 3. Na yatago tualenda mwamu mwana ominto gorukumatiyangi ega sia kole nene ntoko musabanya nyasa mulende ekyagere ga sionsipi ige muligere katena ligere. Yes, tali kurara bono tumuombe Mungu amusingire na malaika zake watakatifu, na wewe pia Mungu akusingire ekyagere karoko rwatoko manya chikule jina chiko chikwara toko manya na endega ntomanyete takuna komanyokanga nagete igoro injenze okuhaminto aye korege ntoke korokunga owesika ake kura yao pio box nyomba mwao kanyere TV ne radio pastor ngai mwaga pastor district pastor where are you? Oh come my mic. Yes, I want you to pray for this congregation. Another pastor. Okay, you pray for the country. Pastor Wata, you pray for the family. You pray for them. Sensibly abantu mbaro sagutenena na inde twaro kwegena mbalenga muri asomo sangerekana oyo obwato mu cyando nase nyomo yao obwate sigi asobo mabwao inua mkono wako juu obwate sigi asobo mabwao una shida katika maisha yako inua mkono juu imukiga uko na shida uko na vita katika maisha yako inua tu hivi nayo ko ile mechando yao talikero mondo naye bweko ko ile mechando asi Yesu. You are the only one to take your problem to Jesus. That's all. Ilani mawaka inons. Ensaingia yogo saba conduciense yemechando na kongirase tata mote bioko gania kwane no bororo moya no no rokolemia eliombue omo temi inside Gia
Pastor Bachage liko saba. Tunaanzia Pastor Wata. Tuende namna hiyo. Tusabe. Mututungi tatu itunyasai. Biyamana asinga nchuli tukeli kwali regetenga na batwale wocha asinka yo mwaka barongekera aruro. Wanu mugando yobonsi ukira asinga ncho yogosabire nkeye. Twensi ya motu wabatanire kobo ugusaba okomo. Tuko inyole nkeye asinchira yabena asinga ncho umugako yolenge nkeye yoruro. Wanu utigira abana baye abachukuru baye n'abachukurulia n'abamwabo basogete. Bona asinchira yabena tuwakira asinga ncho kubabeka asama bokawo. Bona tuwasabira ototegerere biriro byito. Chinga kiji chubo kendo bakolera. Chinga kiji batigaire kintakana pi. Chinga kiji batigaire basogete. Nyasawe tutu akubulira ngo icyasinkeye obetatobo obo muturwanira lyobo obo ruboga rwabo obe nyasawe obo mulisyo basinchira yabene mono. Nande twasabire umwikulyo ucho na gutarira abantu bawo bobisi utigara asinke asinga njoko babeka bya. Bono barwanirira asinjira cyonse nandu bagitera asinjira cyonse. Nekinga kicyonse bakumanya Nyasaye bwekene na Kristo yo watumete. Gekora no kikiagara twacha ngenkeye itigale no buyabwawo. Bono twagosemeri watugule nande wategerere ibiriro by'umugando yobonse. Katukurwa ururu n'ubwo manyene ke amatina gucana busayigo. Bono twasabira utigara asinke n'ubuyabwawo n'ubwancane bwawo bwo ukumi butigara asinke. Twagosemera Nyasawe tuwatugule nga notigara nokiekora twakugaramire nsi yeli etaliri yawo linene mono Kristo yoro moboli tutwabuliri. Komenta nayo mutongi naenda moboli oito ntumayete buyana egwato ebirengereryo byogocha gochesenke yoyo minto barongo asenge chigo cha kurwa bale muna mwanya bantu igo buna tora tuegenete tuabekero bale mwasenka se yamate yaye nabaro barorire buya asenge nchutwacha korene no watwacha iga twenspi ntubwate kisegi yawo na makongwa wawo etogo sabaye bweka uturwanere naende utubwere no ena mangana yo gutaka gukomanya ntubwate segi kurwa somube nera guturwani na ntu kumanya buna riri barenga kumurwania buna tabe ko gutureka ko twasabire amakongwa arikiro mutabwate na twimukia mahoko iga ayo tuyabwere na ndogendere gutusira buna tumeta subu ikubwense naende togosemeria twe ariganie twensi ekero turare buna bana bawo bono tigubuye bwabo koreke twasabire wetera asili taria Yesu Kristo mobori ito mocho ntata Nyasaye omwana nomwikomo chenu twako wakire mono Nyasaye asimo basoyo iga mayuko igwe kurate nene ya rwaso musomo Nyasaye yugoncho rete areka bato kumanya na ntokomenyera Nyasaye sabiriringane eriso emeyeme yote itokonye ritoretro gosemerio konene rituobo gimasire tara Yesu rituanga mebito Nyasaye kowecha gutoiranga togende kangutumukasire tara Kristo Yesu tobikirense ye asama oka Nyasaye naye watongete ense yonsi kobeka moya bantaro monene namono gatebatika bagambi babo bako amberense bakabo Nyasaye bona twasabire ense ye kwetra sire tara tata neri umane mikomo chenu wetana nense ito Nyasaye ore tomone masinga kichigo monene orore kana senchire na singa cha Kristo Yesu oireri bagadi ne mono Kristo torora mabebe Yesu tuabiri bibita na ntusi na manga Kalvari chira chinga kiarore kaninga kale chikura chire Nyasaye n'abantu babaye gutikeke nyinga etwatenera Nyasaye buna abana bawo tugusaba Nyasaye ngwitira sama beraya obwe ninse yeito wetira sama berawo Nyasaye ore tomone banse ense yeito wetira singane yawo Nyasaye ense torera singa cha Nyasaye Biblia yatebenge karabantu baigwete nga Yesu oyo rumwano Nyasaye urandiringana lyo bogima enda mwamu yarore kanta saba yauti
chinda mwamu jero kyanti kuikalero abandi barasobogampi babwate chinda mwamu chinene ne chinjira chinyinge tuatangire kirenda mwamu asiretera Yesu tuatangire kirese ya asiretera Yesu tuatangire kira mangare tika sense ya asiretera Yesu manena ne tukusaba okoberyogo tukusaba okobanyasa onere chibiri ito asinge chintura bawo nyasaye musombonero musine ndo mentre kingima nenke yese nuwe twes tuacha tonyoro marimitu kuna singa cheito na mbere onsi mebe shetani ara tuale ebu siretera Kristo Yesu tuakugira ne tuagosemeirie asiretera Yesu oyero motoria ancha tokora maskani tuira nas tuale toikaranse omonto bwata maskani gago ikaransa yani toikaranse ngora yuko toikaransa tuale ngora. It is a very important program that we want to shift to. Karansa abana banyasaye abana bamonane go bakoigwera ikaransa byamana abantu bekerango eti moigwereire abantu beke kutekiaro gorombya mona asenge nchoko igwera the next program at a very essential. Magokoro. Ikaransa. Igwa bana banyasaye bono tigamba tebi. Erida. Brother, you want to get to the negalia. Or so Maria. So Maria. So alia. Yani omonta kero monta imo kapako goro ko be kerebes. Yo tali ko be kerebes on tebi ngatara ko nchicho. Mo bolinga wae. Ngesani ende mwana ro kotero urunga man Kenya como le dan nga ngesani ende ngento kenderda mboro wa isi ayenchira mboro wa isi ncherende tonyore ngento kende egere tokenda bwangu ngabanto bali bwangu mwangire konge bitabo ngo sangerero ngoli ngabwango gali okobeka litali nchokwa ni kwa nini umeyaruhusu Mungu Mwenyezi yatusononeshe moyoni kwa nini unaruhusu bara watatu kutokwania wanasiasa wetu wako hapa vikatoba ili bagaba raivaito they must be given a chance to speak ngega ntokende gaki ebereria bagira bakwa bikabu nando moiraneria tiko como musiki yo koleto tiko como musiki ya torone ingabwango wana ncho chune box ncho tane box yo chune box ncho nero bako mageta bara kwigena sawa gogokora abuo onte okolirali ona echaka gabo geke chakira musubati obegete getamba motu mwaerese ngisa ikire akuruchi besa ochegocha moino ubogeka otali kuombe muntu komentanda abantu bemeremo abantu kolikande meremo abantu kolikemero abantu kwemploying ayibali mwana na njungu likemero nju wango iko ora nangene program no chibe kense kasi yabo yaeli yopoli ikabwekeli kwae okerente bakaga omekiswa ngitikale tena besa ime oro kaga ya ayachaka kusangerire ogokora ochega se family kera para umoya bali mbakwiti barongo kwete usangirire chibesa ororo bagana yaeli magana yale mwana olinga yale atotiokaleo kotera katalo kusangirira mwana olinga yale mwana olinga kotera Amani Kenya yuko wapi yule mtoto atuimbia Amani Kenya yuko wapi atuimbia Amani Kenya wasairega
genda konyo uli gari apa kani ngoja bali batukwani maita bana ntaka tekuli kinjira apa kani batukwani ga bali batumbire ne president batumbire ne deputy president ningo mo senator mo gavana andengo inyoli member of parliament andengo MCA andengo mo tuleti yo kaigo atuimbia Amani Kenya, mtoto atuimbia Amani Kenya ameanza toto. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Sharon Bosibori. Poleni familia. Mimi ni yule mtoto mwenye alimba wimbo wa corona. Sasa nataka niwabariki na wimbo unaosema Amani Kenya sawa wakati wa uchaguzi. Mbarikiwe. Hii CD nimebariki nayo familia. Familia ndio hawa. Patia huyo. Wale watumishi wako wayatende katika siku hizo chache za maisha yao. Kumbuka matendo yenu mema yasiyoelezeka mnotenda duniani. Twawakumbuka tulivyoishi vizuri kwa
wateule Baba, unajua Mungu wetu. Kuomba ninaomba Mungu wangu, kuomba ninaomba Mungu wangu, amani, upendo na umoja, amani, upendo na umoja nchini Kenya. Kuomba ninaomba Mungu wangu, kuomba ninaomba Mungu wangu, amani, upendo na umoja, amani, upendo na umoja nchini Kenya. Thank you very much. God bless you. Madam to sikira watu kwa senior mwana wa senior mwana oyo. Watu kwa senior. Raya bunense ya saleketa 207. Lakini wana mwana atataka tabanga amani wepo Kenya. Asante sana mheshimiwa. Senior mwana. That's very good. Thank you. Thank you. Asante sana. Narara bantu bagocha. Good. That's good. Yamona singi kwa senior mwana oyo. That's good. Yamona. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asante sana Osero, mheshimiwa aspirant. Thank you very much. Aspirant Osero. Asante sana. Thank you. Asante. Mheshimiwa Usire with 1,000. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Wale wa chanchu wangu usiye kande kende kende. That's good. Noko minoka. That's good. Jamona baba. Kwa patasa kwa tabaka kanta chasa kero mwana omongo. Tuena mani. Kwani wa bioni. Yake kwa chasa. It's good. Kwa ile jamaa kwa patasa tata. That's good. Jamona. Asante sana. Asante sana. Asante. I want to call upon the brother Alfayo. Sante Jojo akona CD nayo ukinunua kutoka kwake itakuwa vizuri. Good. YouTube ni mtoto Sharon. Bariki. Asante sana Sharon, Mungu akubariki. Asante. Lakini baba tabio mwana oyo. Musacho yochiri na ramu sisini. This is very good. Ojo jese ito machoka nyotora nyoro monton ngote vera mangana. Jina ko eresa. Tuweke ngeli. Biamono sana. Chukua hiyo. Asante. Bono Alvayo. I want you to come forward and call and invite your colleagues. Please come. Mheshimiwa Alfayo. Oh, yes. Oh, thank you. Oh, sorry. Sorry, bana chief, usinikamata, usinishikashike. Tafadhali. Nilikuwa nimekusahau haki. Naomba. Asante. Karibu sana. Biamono pastor. Na mimi niseme machache. Familia ya Charles Barongo. Bantu bae bonsi ipi mwamukiyende yonsi asimwabeta. Accept my condolences and my family. Mukikumbuka nyinyi ni watu wetu. Your family and my family wametoka mbali. Baba yangu ambapo ni Tome Chandi alikuwa anafanya biashara na baba yenu. Hata saa hii wako na buildings Kisii, Makairo 3Bs walifanya biashara. Baba yangu walikuwa anafanya biashara na Nyang'au kina David hapa. Unankora mukiga ni ndo my father wako le biashara Makairalia, biashara ya ng'ombe, biashara ya butchery. Bado baadaye unaona walikuja wakanunua hapa ambapo
We are the beneficiaries of this place. Iko na tevire pole. Wakina Shem, your brothers, your sisters. Na tevire pole kabisa. Na hiyo inaonekana mzee alikuwa mchapakazi. Ndio sababu akashikana na wengine wakaweza kufanya hayo yote. So chifamilia chitu wararurare kurunya numba ikagocha and the others. Baada ya kusema hayo, mimi sitakuwa na mengi. Ningependa kutangaza ya kwamba mesikia pastor leo ameongea maneno ya cohesion sana. Nasema watu waishi pamoja, watu wapendane wa Kenya, sisi ni watu moja. Especially sisi watu ya Borabu hapa na watu ya Sotik sub county, mnakumbuka ya leo tendeka nyakati zile. Lakini saa hii mbele iko sawa, tukiangalia hakuna maneno mingi, tuweke amani, tuishi na watu ya Sotik vyenye tumeishi tangu zamani, tuweke amani. Kama iko assistant chief ametoka nyumbani Ucha, kwa kina Ucha karibu na Nyamira hapo, iko wengine tulikuwa na wao chana, mahali tulikuwa na PS. Hata chifu alisema angekuwa hapa, lakini kama angeweza, I've represented you, feel represented. Ogega chifu ako huko, retired chief alikuwa rafiki ya mzee, feel represented. Iko maaskari wa polisi wanafanya the within posts. Mogusi police post na Muongori walikuwa hapa, walikuwa marafiki ya mzee. You feel represented also. Na kulikuwa na SCC. SCC alikuwa rafiki ya mzee kabisa kabisa. Najua Barongo could not miss his words. Barongo to kumutenini. Barongo was straight. So chief, sababu wewe umetoka mbali, I'll recognize you in a few seconds. Then you call my SCC. Then my SCC will call Mheshimiwa Alfayo. Alfayo will take care of many other politicians here. Wengi, wakina kaka, wakina Mheshimiwa Sero, karibu wote. So after this, you call my SCC, please. Asante sana, Senior Assistant Chief. Nami kwa majina naitwa Benson Bosire Nyangeso, Chifu Bosamaro Masaba location. Kabla ya mzee kuhamia hapa, alikuwa wangu kule chini. Na hizi familia sote za Nyanumba na nyingi zile ambazo siko hapa ndani zimetoka kuja mahali mimi natoka. Kwa hivyo nami nataka kuchukua fursa hii niseme pole watoto wa marehemu mzee ambaye ameaga sasa, ndugu pamoja na marafiki, watu wote wa hii area ya Mugusi farm, nimesema pole. Unajua kumpoteza msasi ni kazi ngumu, lakini inabidi, kwa sababu vile pastor amesema katika ile samba ya Hedeni tulifanya dhambi, tukaambiwa kufa tutafanya nini? Tutakufa. Lakini baada ya hapo pia tuko na matumaini ya kwamba siku moja tutakutana pale. Sitaki kuwa mrefu, nami kile naomba kimoja tu ni amani kabla na baada ya uchaguzi. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimkaribishe SCC President ili na yeye aweze kutoa rambirambi zake. SCC means what? SCC ni Assistant County Commissioner, lakini kitambo tulikuwa tunawaita DO. DO. That's good. Familia ya mzee Barongo, wageni walikwa, majirani, marafiki wa hii familia, hamjambo. Kwa majina naitwa Ekale Simon. Watu wanashangaa SCC ni nini? SCC ni Assistant County Commissioner. Wale wa kitambo walikuwa wanaitwa DO. Na mimi ndio SCC hapa Mekenene Division. Sijakaa sana.
Saa hii namaliza miezi 5 ama 6. So mimi pia ni mgeni. Lakini kwa hizo miezi 5 ambazo nimesimaliza, nilikuwa wa bahati sana kukutana na mzee Barongo. Alinitembelea ofisini na hiyo siku ya kwanza tuliongea. Hiyo siku niliona my grandfather. I wasn't lucky kuona my grandfather, lakini kwake niliona grandfather. And kutokana hiyo siku tulikuja tukawa marafiki. Angeweza kukosa hata wiki kunipigia, kuniambia, ndio kijana yangu uko salama? Naambia mzee niko salama. Na ikawa hivyo hadi wakati ambapo Mungu alimuita. Ni uchungu sana kwa familia, lakini nataka kuambia familia hii ni siku ya kusherekea maisha nzuri ambayo mzee aliishi. Mzee Barongo was a straightforward man. Kuna tukezi kidogo tulikuwa tunashughulikia ofisini, lakini yeye akiongea unaona hata ule mkora alikuwa anataka kuchanganya dio anapotea. Na that was why nilimpenda sana huyo mzee. So familia, mtie moyo, Mungu yuko pamoja nanyi. Mimi sitaenda kuongea mengi, ila kama mtumishi wa serikali kuna jambo mbili ambayo naweza kuambia wananchi. Ya kwanza ni kuhusu uchaguzi. Uchaguzi wa leo ni uchaguzi ambao kila mtu anafaa kutoka nyumbani ili aende apige kura. Wewe ukikaa nyumbani alafu wengine waende wachague kiongozi, usikue tena yule ambaye utakuja useme huyo kiongozi ni mbaya. Wewe ulikuwa wapi? Kila mtu amepewa nafasi ya kuamuka. Na sisi kama Nyamira County, Rais ametupea lengo, na pia Mheshimiwa Matiang'i ametupea lengo kuwa lazima tukue na turnout ya almost 100%. So ikifika ile siku ya tarehe 9, kila mtu jaribu enda uchague kiongozi ambaye unataka. Ya mwisho, elections comes and go. Uchaguzi ni siku moja. Na hii siku isikuwe ni siku ambayo sisi tutapigana hapa. Ukiangalia hapa sisi wote tumekuja kuomboleza na familia ya Barongo. Hiyo inamaanisha tuko watu moja. Lakini siasa isitutenganishe. Kila mtu ako na democratic right ya kuchagua kiongozi ambaye anataka. Hivyo basi tusifanye siasa ya leo ilete chuki ya baadaye. Pastor, nikimalizia, Rais ametuonyesha direction. Na sisi kama sisi kama Kenyans, we have our democratic right. Rais aje to force mahali popote. Yeye kama kiongozi wetu ametuonyesha mwelekeo. Na sisi pia kama wana Kenya tunafaa kufuata viongozi wetu, aswa kiongozi wetu Rais Uhuru Kenyatta. Asanteni sana. Wacha nikaribishe Mheshimiwa Alfayo aendelee kutoka hapo. Asante sana Mheshimiwa Alfayo, karibu. Oyena mwali bakali tamba Mheshimiwa wane asenge nchonga na administratively alenge koleta magana. Ono ndogo chaiga emaiki go ikanga kanekera mentiri kidageka. Asante sana bwana ACC. Asante sana bwana Pastor. Na wageni wote wamekuja hapa kwa ajili
ya Mzee Barongo. Mzee Barongo mimi kwangu ni rafiki yangu kabisa, na tumefanya na ndugu yake ile mzee alikuwa anaitwa Nyanumba. Yeye ndio wa kwanza wakati nilienda Nyamila, yeye ndiye alinikaribisha huko. Tukawa tukienda na yeye, tunarudi na yeye. Kama kuna kitu huko Nyamila, anasema pea hii mtoto yangu kwanza. Kwa hivyo hii familia najua kama watu wazuri. Kwa sababu najua Mzee Barongo kuna wakati alikuja kwangu siku nyingine kitambo kidogo. Tukaongea na yeye vizuri huko kwangu. Na tukaongea maneno mzuri. Kwa hivyo mimi nasema pole kwa familia. Abantu babarongo n'abantu be bangete buya. Igo ntuko batebi na bebange. Kiaranya muntu takwe bange kero muiburi yare moyo. Ntu bari twacha kurira ntoje kubange family ngabono ye bange. Lakini ubuya abantu babarongo be bangete na batogote bapore nyasaba konye ne chami ya mukiende ngimase yabeta abo to kubatepora singe ncha abantu barosire n'abantu ekere barosire no virus urura virus ebintu ba kuigwa teto kurira magana make ndangiri abamintu pastor ko ngari baga narangiri ditanga ni uyu tumugocho mwana se mwete chikura chaikire lakini ana matanga nto kunya koweka magana yo gutangasa chikura ntoje gutangasa chikura santo bakorera aitaria magoso igankorera twacha igondo tumuro tebiriro biaya intango uyo tumu kwanza gabana yatuma mo seneta mugumenere bo bachumbe batacha ba MCA uyo tumu aiche gocha igona areta basigo nya tu gocha bono to basigo cha maega bunta ito uyo tumu Nabakoni nimpe mwensi Riteria nenkoro kwa Enoch Anasi ankoro kwa Amerika lakini seitoga Sironga gaiga no na megira Amerika bono gaiga anacha on behalf yeliroba Timothy Osire ne friend ya for a long time no nyembaba ne friend ya for a long time no tumanyira ne tigawo bono ro natale wocha wikaga isiri tukeria rero elindo ntuma elinde kuba akera pole tiga intebe pole ase family ya Barongo pole sana Nyasaye iga totongete ndaga totebi ngantoira nesiriroba lakini Nyasaye ngochare kuya bari barabaye iganye genete nga ntororane noyo minto Barongo ekeroni Nyasaye gocha into abanyene tigatobe tayari aseri tukerio erine tojare konyara kororana naigwa oyo minto ga ogotebanga bantu ore korandia otebanga genda twagenda se matiangi mambia gatwero seri okubuna togenda igocha igokwero seri igochakira ase ogochora abantu baratokonye kweroseria liroba natokonye kweroseria ngiya mono sana ngiya mono ese liro barene nanto magawo ne naonko bekaga chirubu sana takwa ne tubia nando ndo tumwanya to chigocha bono iga bono ngorangeri bari geti. Okay, ondete yoto muno mogako yoto mubieka orure chiribu sano cha Timothy Osire bia mono baria tokubori na barabo birogo byo ba MCA chungo wacha bari bako bori birogo byo ba MCA goraka namba hiyo Biamono oyo minto arubayo Ngereza mheshimiwa asogo twari bagiri nande kuna tutebire nga itungu bori tore
kuna bono injeti maetengi na arete rusiasa ntarete runga nincho musani obarongo ime mono inje to gukwana ne momete to gukwana wonde dari komo musacha ikinyo ko muire Nairobi amutari weekend mama kombarite nyumba ne gari to gutara tainje family mumanyeti muntu itari umuyo mugakoyo mwako muyantu abereta komo agantia mangana mako sana na maitengu chukware after 2 days ubagaka pore se family injengo bolinde chikura Charles Mboga lero tindi kutangaza tatenda to kubatebiga abantu bamindu kimwanda olire ngo boli chikura echukura no bobisi magegaria etana ne kwerende ne kadi ngire ndo konyorra njera kwanya ko mogerera nanya kumenya no mubisi to ko ngaina egerenge kire ndo twanja ko gwana ngabono kutwa mando kaka igo goraki go kwebisa bono gaki lero kwari twacha gwaka nande kumunyo kutorinde tumunyo kabisa twaranie abantu babintumbia na inde twakorire siasa ingi anturaramana lakini ndo turama muri magake na inde rende ngenjeri naki kabono twatiganire waruna nyama gugakya gwakera ari ngagutigera nyama gwakera njo nande rabwatirite ngara tigera bo kakambuya mona sabanta go chamo gutigera kiagara chukuru nande kya onjokere nindu bakwa ikiagara abantu bari bategura babwate chukuru bagutigera omuntu gete nintu nande moko oto ekumora chabuya tobo omwako minto no muyora toroserie bito lakini debora achari sandara muchenji yake ara muchenji asinini toranyoreche embuya mono ntundur kuramana nande bono maete na mokwana bura kwana naki mambiende nande na muturama oyo mako irato bekambo nande ranyani nja ko egento kusinche ngomo egento inumo karibu no bagorete. Thank you mali Moses ni gugaki Moses ni we nande munjure maega ria Charles mwaka riruma ne kati okowe guchwaka orane akiro muri kurumaega to ngainu ayete akiri moria irigi ya mona soko tegara. Thank you. Kindly, 1 minute is enough. Okay, bien mono musike ngereza soko nyona ncheri bageri ndere sokoro ya nese dake yemo itanga ninchenda reni nyasa nyambi yamo nese ngenjo atoete sokoro utosomire binge nande twasomire binge kurworo lakini amakweli ne kawaida nga kiro muntu nago etera igatika to yanchirane na inde totebe ngarende mbia mona sinya sai nichege nto bya kabere siasa sai twakorire nkorangerie na mbenene ya nakire se chigwake kura bari batigarete manyanga mekenene ya amu irenga nyabutyo moseti amu ya guchiorro tare disabna chiwe ka chumaina enda gari bekera nyabuti kura asekero kyo bwa MCA bwa mekenene tore to bwo njororia aso musikar fa ya sukiri arura asukiri ntoko kana sababu muntaka banga amenye to myake yonsi 15 ngatara akora kendo okorire nataka batebiga umudio natena ote bangi raisi abate nga mwera no royo tari raisi ko tuamwera sisi ndio tutamua sienda hapo don't go there please don't go there please ingeria hata bangi raisi ko nataka kupana tari yero tuamwera dimia mic here switch off you to go there no don't want you to go there biya mole mwezi yakolete saka biya mora wana baja sai Amarieta Tuigwana bwana Dickson Nyambane huyu ni mwalimu wa primary itanga ni pole family yomwaka Charles Barongo nomoki yende ngima nche tindi kukwana mange ngotebanga asikulechi twaetire round yasato konye as a ward, as a constituency, as a count, as a nation, tuchora barai barato konye ilindensi ya itegende ukuna kuwa saba kwane. Amen mheshimiwa. Ya sawa sise ni mochole buya ikinaro lila sisia sienaje teime chibese chianchiru mono ya sato konye. Abana banyasaye ke gusiga tebanga abantu bakwa abande baba unatora tulichintakana wao lakini yasa tokonye inche igonko boli ke bwa MCA wa mekenene arama yane ne bakuli ebwata matunda matobu igo arotoko chikolikana ne wogo ikari ora Dickson Nyambane namba 10 oncheki egento kiande 3 mekenene asibionsipi
education of our children. Saba siseni to bwana mange bia mono. Thank you, Dictionary. Abantu barose chiteka ibire. Just take 1 minute. It's very good, very good. Thank you, brother. God bless you. Monanje na rure pole ya nego cha sumu jubarongo na se kenyoro kia mogusi pole asa marieta na ni gongoro Ronald kengara ntavo gosemusani nkanya ngono ngori gindeke rokyo obwo MCA na bongo na gutara no kogoro gingo basabe kuraso moyo bwanja no buya bwanya sae monga magoro ninde tiare tubwaterane asogo kore merimo nande ntu bagosaba nyasaye tore to morembe nande to saba nyasaye to nyoro morembe asoro ngoni orwaito okwamma waito ngabuna bana inji na kwo korabe amatoke omambia tingo bwatantu ara mange na bongore nganaigo aya tiganya saba seseni Kaba sabira maguru maena magoko biamono. That's good. Biamono mheshimiwa Selibaga abancho abo manene tigamba kwani gwensinga wairebia nainde Jen Cliff oyugi momanyi mwana inokoro nkaga iga itanga nitiganta bie family pole singe chogo siri omogaka namba ibere Cliff oyugi momanyi igakoro kunga the game changer ya mekenene omwana ole smart upstairs mwana egechure omobonto mobone egechure charoke mbaletere binto mekenene atali boigo tindiko kwana mange alama yane negechure kitali kikianda morigere libuya morigere gechure kere number 6 ase ballot mombe kere chance p tole tobo sibore naende tole tobo rabu mekenene sawa genta kama gyoka ngo batebineke iga pastor ngabera sinini genta kama ngo batebineke iga komoranche bantu ba minto abatokuriye birogo most especially ebyobo MCA abangina nje nkonya bwa kwa magena ngo tebunga nche no mwana bwo mongina igombo bekarando mwana bwo mongina ono lende go so mwana bwo mongina nerora atwaleli yanda bya bantu ba mekenene tali boigo ya wana brother tiganya saba seni nainde monge chikura chitariki kianda abakoriye kerogo bae kerogo nchenge gasi nchiko bakorera amina. Thank you brother. Bibilia gotanga ro kwana mange gagosalia. Asante sana nje soko ngali bageli esa malieta ligongoro ku Raymond nyawoka oyo barasande se itugere kitaru eskipino onyibolere kitaru kwanza ngote family umugaka barongo pole sana nimbwata basani iga buna even zitwa sometenere na nendule na bandule mbaruko ma America ntibono igondega kuriye kirugo kyobo MCA bwa mekenene iga igento ekara nkuriye kirugo kisa ulinka yetenga ninyi saine nimbwata experience kisa ine ninyi bete nkorera abantu elinde mbaligeli norendo na skorwali sa America na bere myake mingi na ile ndo chanjo nkanjo wakonya abantu ba minto ndi sponsors ekyarabesi account njiri wisana abana ba minto abana kubodi ebirubu na abake oborayuma etali egasi omuntu ukikoria leadership is a calling abana bonaenda aba advising onye konyarekana moto mundi ngora igana inche mbaru tucha rumbu isana abaire miaka 12 na more empowered na abakemore moto wori borayi miaka 2027 was 2032 wono inche yonde independent na inche erama yani nekiraita ese ballot paper inje na number 1 wali bandu uchinse Mrs. Scott Chanet tikari number 1 weketa wime abantu jaba kwa boje county assembly mbona abantu baminje na lero ngori anasingi kiri wibere. Thank you brother. Mu America. Asante sana. Biamono. Abasani baito bakire wesokoro yaito barongo no turasama bembe yamure naende litangani na letire ngora yane gocha se family kubwa moneka ro mwasiriri tato mino receive my heartfelt condolences tiganya saba sesenie na intwe abutu achire gaiga igento torate asomo chioninki na masabo talibo asante ya kabere obora ini ngokorwa egi anchiru nse na igori yakolire ki oyo gosabana akoreki
naigura abande ni birugo bagusaba abande ni chikura nchibono ni gasi kondika muri gasi abaminto abamama bane n'abatata bambura baminto n'abasubati baminto nkonga muri gasi bono ntagete tokore iga aso gwancha kwaino asa maria tankoro kunyange na pawin waro seitunya gachomata nde namba ibere igorari alama ya nene nsagento kerora kore bwechinsa burienseye wakaka abaito tima itingo tikibae banyamira gosine chiweseka bwa mbago ntumambo yerie oyo bwata nero komentaru baminto. Thank you my brother. Bono gaki kinasaba asoko bakoko mugondi kegasi ngama goro tikanya saba seseni tikanya sakoro wancha kwaye abons piba kwanire bantigire ndili na barabo njetinjo na inwe ababwata netamo lakini mbabere batoto chena abwata nire na inwe nyasa takwa bonene biya mono igomba dev amoko liye birogo just 1 minute igato control mugutano twakota tokore kimoranje tebe chama yao iliyokoboria orwere ngori yawe ikaranse kimoranje mbia mona seri baga abanjo bo monne bonsi nabakwa nimbia mule bia mono sana asoja kulera ngo yane na njete mono ndekera chiete gusira itukerio shem na ngakete simi kurungumbu konda inga tato igure bobe kayore kungakera ngo chikuri yesi migango ba chinse chianga akera sanga ibona ali ngumbu chikara aka chinse chingastoka konda yaya mugakurwarire tari gukwana kachiango myako chikali ororo gusena omokonye lakini nenda abana bagatume taxi gacha na njenka na bwate gari tukeri chepirate ya bwate mafuta buya ngakera my sister mokogoti kumuboli mokogoti igu barongo anko ruarire akantumire besa bwate ngabeka mafuta kamyo kapaka ali titeini ngaikonga barumaga nganyoro bekirwali reception banyagitali bakamudumikia buya sana bakamurwanirira bakanyora rende litukuria ena liya renge na njenga nyagote nyasaye anko don't leave us please, don't leave us, we need you. Lakini nende tinanyara chinguru jo monne chikamuira bono utimukire buya memano abana bae onsi ibingo basabera amaya anko no muntu orengo muya obwata amasikani na intu twensi tutwara amasikani buna abwate egere maisha iendelee ase igo timbu atia mange twensi ngori gitore chikura buna injengo rigina arenge chikura goru 2013 utatigaba na inji njenge ndongo batebia mwake chikura buya kero chu wake kureri kwa manyaso ko nyaka ngokonya kore ostoruji gokonyeka ase igo to kwanderio kangane go seru wake kura nje ndongo batebia abantu bamugusi ai statanga asire nanda bekirwe abantu bamugusi abantu barosiro maka nje neni wote mwarosire pole nje ekureri kwa ro chikonga ke familia to iwana naba noyo uchiko tenna umweshimiwa kaka to bwaterane torenga tware three change mekene word asante ya seribaga pia mano yeah, brother what is enough pia mano a family mwaka Charles Barongo wabeba ni shemu wotrimo kaigo paka wakema ate pole nene sana abantu baitu bamubuzi especially shareholders pole sana kiara mwaziririo ya umwebo mwachetamo erinde mokagoro mugondoyo na into tokanyore advantage yo komenyororo pole nene nimetenga abangara wabara bembegena lakini mwako ena mumirete litukerimo mambia yagakwa tokamera na cheplat was strong and walking aganshauri tukakwa na neregeka agantebinga toetani matukabero taracha buone the following day karongeria gontebinga mugako rwarire kochire nyagitari coincidentally osirire I could not believe it igo kwa pamoja situpatie mzee mkono wa buriani bali katowanya ngo mwaka ngenda timokabia buya mono njenka kangoro kwa bantu baminto emiake mengeni maide mwan supportiri korwe region yeito almost 80% nakina roja gusabanga Jumaine gocha chitari kianda mokini koru 70% moiki 99% echama ya neno ODM alama ya nene ritunda. And I want to appreciate my brothers baliba roderenga mekene yeito weka bantu bachamo erinde tonyoro borai to change tonyoro geto kanga quality
and meaningful leadership. Nyasaye tigawasenie tariki chianda totware uchaguzi wa amani. Ende mba inyori omwana narokwa narigentekia sana. 2007 imwanja dhomo kansara ntu abada post election violence. Sikabachimbe sana, we don't want a repeat of the same. Kwa hivyo tuwe na uchaguzi wa amani. Mbarikiwe sana. Asante mheshimiwa. Oh yes, biamono umurandi kwa randibuya kwa rure nchiringia na nche hasa matanga yumugaka Charles Warongo mwale wanchantebe pole bantu bamintunga kibono mwese maiga oyo nobo ba Josephat ndie kyumwana bondie kyumukuru gakina nche na cha ntebe ngora sana ichama ya NDC arama nikigangwa ngachigwese ngatebu pastor ngana ibweka ngatiga ngatebanga Nyasaye boli mpenje bweka ntugorete change mekenene musacha boli ngatene na merete nchoke nkoyana bune power so nkege gachigura cyane chonsi aso mheshimiwa Steven Kaka wono mbo nakorete utinje bweka na tenete na ninje bweka na chete guchyo elinde ndeta abande basoro. Thank you na nje mu wancha ndwaga ntukana gake. Thank you. Karete gocha. Abantu bamintumbi yamore. Kwa majina mimi naitwa Elijah Mokaya Nyamawa. Kurukitaru maate gali. Nkoboli nalenge chikura. I'm sorry to tell you boncinga gotena watu rietaliana so mati toisaini kwa bomorai. Amafuta at Gitaru DOK Primary School. Tima itindi kwa ndoje kwa kachikura kerenyo. You are not worthy to be a leader. Narengo tenena. Lakini ekero wote na kwa sabira chikura nyama wenje ningo I have one foot na mokane na abana bane ngwakera kaka ekureyu. So when you stand up, know what you speak and what you hear from your mouth. May God bless you so much. Rongoria ne musese niwe. Nabakwani mwansimbi amore. Nabatorasa mabe nante amarita ngoro kwa Moses Mogeni Momanyi korwari kerumbe ndo mwana pastor Mogeni litkoria rera twachirega igakorwe ngora yaitu nente nona arengetebe alama ya nene para lakini singi ntubu ansani bwamekenene tukaranga tigaturabwata na moto nyorobora yubia litkerio ogotimbo kagokonyore para oende gotinse ikurayane na nche mwangakere omweshimiwa Kaka bia mono mbakwane tibia asenge nzuchiza chiaerire tiga nge pastor batebire ikure abe yemo yoka kiro monte yemo batigirite Kaka igo omweshimiwa Patrick Osero no aregaye Osero bia mweshimiwa Patrick naye Naomi use Naomi umayete Naomi tali kuigua Osero Naomi akoigo bia mono chinza chiachire itakuwa mfupi sana. Abantu bamindu mwacha korera barongo mbia muri nkwani gambia muri mugusi. Mbia mono sana. Igendo na kumbiri gae ga mugusi kwanza ise family pole. Nyanumba na basani bane muchoge nimesema pole. Nyamaguna na kororira abo. Igendo na kumine mugusi yani abantu bakuburi chikura chobo MC baitani tia baki chikura. Ngakibono mugocha gokora. Bara wange the aspirants are more than the voters. Ngakimono togoja gokora. Lakini ubuya yake so bochumbe pastor yatoka nche gwekande. Na ndi unde naro gakimuguzi. Unde naro. Na kimogoja mwanduka. Naomi bamintu bakonduka Naomi mugaka mbwata bangina saba. Wigwetai. Mbia mono sana poleni nje na abasabiri na nje kura tariki 9 nje tindi kona wasaba ikure ntambe muma njete botambe tariki 9 mimi chama yangu ni OD baba na ma Raila Amolo Odinga no turabuga kichikure chichamo gusinda temo chiveke chonsi na into torusie kerogo moino tokerente guys kimu usebona baminto yani bono onye beni ochiro bugabana yani baire bionsi onye beni ochiro bugabana tigabatu ro bugabana lakini ekigense tokoreki tokerente nkaga na abasabiri so buororo tigandwiro ngori yane na nje constituency ne ntambe bia mono pastor ogwansekia naende kwanderia mariga bia mono esenjiri
na pastor nene ta konyore betruri ya kuchira bono baru bagusa na ndi pastor munandi gamuriga igagaki yani ba MC abanga kimukari pastor munato so mieto sik na inje na mo iri chiri bibera chere gaki ne basi nini David na korwa nayo David nora wono David na korwa David na morwa David nyangao again okay sawa antebia I want to get this aspirant when spinchwa aspirant chocha family nchwa aspirant sign nchocha pastor district nchocha kindly nchwa aspirant naga Jabonchi idea neyo Jabonchi you are around 164 6556 ochekie ekibande kiane wake kura 164 6556 tiga piamono inchu aspirants and the family the aspirants the family tiga to tiga bono ngali bagankwane aba pastor baito mwensi mbora somo sangereka no chuo chaga kusabira tole family wale wote all pastor and the church elders nchuga gonta ke temba tebye abana banyasaye amoko ligichikura iga Moise kudumisha amani na itaendelea vile vile. Oise ko nyanga nche mbwate buraburu ngo kobwatia na babande bakorera. Eburaburu kaka. Eburaburu yakobo aguboro na botogo kwanga alvayo. Eburaburu tebo. Kani omonto nga on support ya eburaburu tintaketi. Is it like that? Omorembo bo mangana yo koirana ni on one talimaya. Na ili wacha mtu aongee ujinga yake. Amalize wewe urekebisha yako. Ngora. Yakwira ndio mondo. Yaya. Nonanya mbaba mwango mokungu kokwana naye kokwana ndoliko manyango mokungu ngo mosacha. Na berego. Ikyo kokira. Bare ngamo na nche bako kanelie nkeye amaya. Pastor Njosa Bere, Pastor District come pray for this family. I pray for these guys. Daga tamaga na marembe. Nto batakete na inu moto kaneti. Aba kungu ba inu batakete. Pastor. Tiga tusabe. Tatu itore igoro. Tuachira sore morogobe yetu kwirne rimbu yamono. Kwa beira mo na intwe. Kwa ruro morobelio muya. Asenge njo yo kobeko yo minto baronga sara abego ikekerora irane. Atugo sabenka ayabweka ubabeke bamanya makweli naro naende babweni kurwa seri yandaliria naende be iranerere banse kwirwanira sobo gibobo buyamona samangana maya pastarwa buyamona samangana yabarayi barure are wono ntukwe bagusabirense munaturange gwagachikura tochorero murai abarayi baraturaye buya ekiagera tonyoro murembe tokore gasi yawe kero tumeta subu ikobwense tigobye bwa bokoreke ase family yawe reto ubole mu bwa bene otura senka twetigira sore na bakogenda baire buya twasabire gwethera sirita rya Yesu Kristo mu bori uito. Amen. Yamono mabolia asingincho yamagana pastor agosabira bono mosombo tingo seba kuyatuma nagoteba ngomonene otulinde nando toimokie yamona asinginche family ekiagera kwa yakonyero ekerekere ngeke mogaka barongo timokire tigaga nyogo chakwao asamare abairi nabasani abali barwange nare nababekira asama bokao kabako genda era na kero yo moito basacha batenera
abande bago support the aspirants nabonale ko balenta sama boka ongo monene obakonye kudumisha amani nabali bago chakogenda sedebe oyo minto kaka na lovayo omonene ito batam o baire buya no wancha kwao ko bago ko yego bonene oyo minto osero nere namobekira sama bokao ababonsi bako buli chikura se ward ne chi ward chinde ne constituency ne county ne country ngima twale tiro mona banta bacha sama bokao bono barende lituko liata le tisa ekerotoko kuchora ne kerotoko kora tale 10 obuya bwao toe bali gwacholire baraba barayi baito obuya bwabo toisane otorae otuanchere na kobwa mono igoto kobora utonyora se kitabu kyobogima na kugo saba waito measo kisoma bolito amen museniwe na molendo a family linara mwako introduction but onye koirorwa no problem kaka come here. Thank you. We want to march to the grave side. Ekero ndengereti. Inchuanga ndengo kora. Tanagen. Oh, togende grave side. Togende grave side twins. Togende grave side twins. Noyo minto mundi na to manere rambi ya singi 100. Tutawasahau